Il-bandiera Maltija stampata fuq pakkett ta' snacks li jinsab għall-bejgħ fil-ħwienet u s-supermarkets fl-Indja. Snack bl-isem ta' Fis-Suq. Meta wieħed jiftaħ il-pakkett jitfaċċa prodott familjari għall-aħħar ma' kull Malti wawċi li għandu 54 sena jew inqas, it-Twistees. Il-kumpanija Strand Palace Agencies li timmanifattura dan is-snack popolari f'Malta għadha kif bdiet tesporta dan il-prodott lejn l-Indja. Għal-verżjoni Indjana kelli jintuża isem differenti minħabba li diġà hemm fis-suq prodott ieħor tal-ikel b'isem simili. Sissa l-Fis-Suq ġie varat fil-kapitali Indjana New Delhi u fil-belt ta' għall-Aktar fl-istat tal-Punjab fit-tramuntana tal-pajjiż. Il-prodott ġie varat b'attivitajiet imlewna fiż-żewġ tibliet. Għall-importatur Indjan tal-Fis-Suq Sahil Tandon dan mhux l-ewwel prodott Malti li qed jikkummerċja f'pajjiżu u l-ħsieb tiegħu li jibqa' jżid mal-lista ta' prodotti Maltin li jintroduċi fis-suq Indjan. And last year we have launched the world famous Chisk non-alcoholic beer in Indian market and it's really going very good. And this year on the occasion of Mother's Day we are launching Twistees, which is the very famous in Malta, and it will be called as which is in India. And I hope is going to go very good and hope to have few more products from Malta. Il-Kummissarju Oli Malti għall-Indja Ruben Gawċi esprima sodisfazzjon tiegħu meta jara prodotti Maltin jinbjaw f'suq daqstant vast bħalma hu dak tal-Indja. Ovvjament, meta ikollok pajjiż ta' dan il-kobor, biex inti tibda tbieħ f'dan il-pajjiż trid ħafna xogħol, trid ħafna reklamar, u għalhekk ukoll nista' ngħid li huwa ta' pjaċir tiegħi li l-Kummissjoni Għolja li mmexxi jiena qiegħda tagħti l-għajnuna tagħha lil dan il-prodott biex jiġi kemm jista' jkun mixtri hawnhekk. Il-kumpanija Strand Palace Agencies iddeċidiet li tidħol fis-suq Indjan wara li għamlet 3 snin tagħmel riċerka dwar is-suq huma diġà jesportaw il-prodotti tagħhom lejn pajjiżi Ewropej oħra, lejn pajjiżi fil-Lvant Nofsani u lejn il-Korea t'isfel. Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija John Kalleja qal li jekk kif qed ikomplu jespandu l-operet tagħhom bl-esportazzjoni, il-ħsieb tagħhom hu li jkomplu jkabru. Dan se jiftaħ ukoll il-possibilità li jinħolqu postijiet ta' xogħol ġodda ma' 80 impjieg li l-kumpanija diġà toffri. Based on future projections, we are going to be implementing new shifts. We are also expanding the factory and installing new machinery. So this will help grow the company more for the future. We obviously employing new people to come and join our team and grow all together at the same time. Hopefully my projection for the future will be to introduce even more shifts from there and one there another open another factory somewhere else. Il-kumpanija Strand Palace Agencies hija biss waħda minn diversi kumpaniji bbażati f'Malta li rnexxielhom jippenetraw swieq barranin bil-prodotti tagħhom. Biex tiffaċilitaw tissapportja dan il-proċess hemm it-Trade Malta, entità bejn il-Gvern Malti u l-Kamra tal-Kummerċ, l-Imprenditorija u l-Industrija. Ma' One News il-kap eżekuttiv ta' Trade Malta, Anton Buttigieg, tkellem dwar l-importanza li s-settur tal-manifattura għandu għal pajjiżna, tant li hawn il-fuq minn 600 intrapriża irreġistrata f'dan il-qasam. Dawn bejnietom jimpjegaw mal-4,000 ruħ u jipproduċu 14% tal-valur miżjud fis-settur tal-manifattura. F'dan il-każ għandek intrapriża li bis-saħħa ta' din l-għajnuna li aħna nkunu tajna. F'dak il-mument partikolari jiltaqgħu ma' distributur internazzjonali li xtaq jsir jaf iktar dwar il-prodott u wara numru ta' taħdidiet, ovvjament dawn ħafna drabi jieħdu x-xhur anke mhux is-snin. Wasanna biex din kumpanija Strand Palace li Malta hija popolari ħafna tipproduċi dak li huwa msejjaħ bħala Twistees illum qed jinbih taħt isem ieħor imma ġol Indja. U dan huwa naħseb li huwa punt importanti li aħna nkomplu ngħinu lill-industrija tal-ikel u tax-xorb f'Malta biex ovvjament inġibu iktar xogħol lejn pajjiżna.